ma nafx jekk inti xikbar minni jew Tal-75 jien qed 20 kwiet. ta' sebajniet mela tiftakarhom dawn. Disco dancing. Rubik's Cube. Forsi nasal sa faċċata. Isma' Forsi, Isma' ta' mparna jmin dawn meta ħarġet din kienet nara diffiċli ħafna biex tagħmilha tifhem. Imma llum il-ġurnata żgħażagħ 3 sekondi. 3 point xi ħaġa seconds world record, ta' volli, I mean, amazing. Incredibly. Però tipprovax tagħmilha din. Le? Le, tipprovax tagħmilha din. Le. Anzi, prova ħawadek nar iktar. Allura kif għandek tħawada, okay? Mela. Ħar sejli nara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 size, ara. Urejtek il-6 size kollha, ħawada bħal din. Għandek 10 seconds. Ħawada bħal dik jiġi. Għandek 10 sekondi. Tlaqna. Ready, set, go. 10, 9, 8, Mux biex nġibha f'posta, 7, ħawada 6, 5, 4, 3, 2, ma ninqalax. 1. Okay, stop. Okay. No. Quindi, alright? Ma nsib fissa. Okay. Oh, wait, mux hekk, bis? Naħal oħra. Le. Għallu il-kamra, għara. Naħal oħra emmek. U naħal oħra emmek u din naħa. Tuħalċa xipa kbira. Tuħalċa xipa kbira. Tumi. Oh, wow, proset, din id-dinja tal-maġija tassew is-saħrek. Proset, Brian. Thank you very much. Għajt mija. Anka jien. U li għamil din l-intervista.